mizo MEZ also in som ko mo mizo ang lo chon mizo ko na tak tak lo chon mizo kin tam ro pi ni don kanti nga India tak na ringin Burma le Bangladesh kan do nga India nan te so don ro pi ya kan du tak tak ni chon Republic of Mizoram ka India tak na lo pi don ju pathian pan dang ko ni ka mo ko ju tuna YouTuber pakat Burma lam pang mi YouTuber pakat na ron awak ko ka angay to hak to ba angay to na level at ve ru na ve ang angay sa taila kakan in Burma mi le mizo min ko na ni do sila ju ta ka sai du pakat ju tun zang podcast changa ka drive ko ka sai du ju illegal reng ta lo reng mi rama mi ko na kan lu chuan me te kan chema ka picnic thiang lo ni aru kam mi rama kan lu to chuan aru te kan ngai aram nei tu te pung kan ta ngai ya aram nei tu te ko tu ka chi ko kan ta em ngai chu wangin kan na Burma te kan ramin ala sir lo ala afford che lo in som kom kan du li to process na kalmek chlai te kon hap na sa amaro chu ka sai tu ma chu ke ma mi malle mizoram mizo te ta na ai o ka sai vele tu chu MEZ also mizo lo chuan in som kom tung bong bar la mi tu pon le nga zo na thak tu po ai ti mizo chuan mizo ni vek tu ta big ma lo chu wangin in sui cottage kon la ti chou tu ra ngai la Chin Hill State le lung hau sak na te pon nam hau tu ra ngai la ro kan ti chou se la ma Bangladesh kan udal te na po guest em nia ti khan pathian mi la fek ko ma tu na entinan mizoram sarkar thei te puk tu zong reng ba danga ful le tu por vel ni bin pathian hin nam ro pi ta kan siam adu ti ring la chuan level dim ta in be la bila lo ang very pon ang ba ka background ko che la wa ka ba tu se wang kan check ko ka